marab. Keur marab Slebeo. Mana baru nyaho teh manukna? Manuk. Lain. Lain. Anis cau gitu kan. Anis cau. Ayo ngurus dulu nanti tapi lila ka gede na itu. Lila nih. Oh, segede-gede kios. Mana om uria. Ang kunaon. Ang cau. Kunaon atuh? Kuati. Wah, edan sih para roti. Mana para roti? Mana gede para roti teh gede-gede nih. Anggar detik saya klok. Tuh. Sok atuh suara sih kan. Aku amal ini. Naon? Masa orang ya jemurkan deh, orang jemurkan lagi di sana. Nara ya. Dipoe atuh sia teh teu jemur mah. Aduh, naon itu hujan nih? Ada mau lihat kita hujan kira. Katanya nanti segera kantin ini. Harus lari kemana nya? Oh pegawaiannya ngalumuk we kos elap. Ini sih di mana kos elap. Dua manuk naon? Jang naon mah? Oh, nyama atuh. Aing teh boga butuh duit tah. Iya. Oh, oke. Terus. Ke mana nih? Balik ke lah. Sama dagang di gue, waktu itu tadi baik jemput. Kucing atau kira. Terus orang perasaan. Bang Jong. Well. Ayah. Dalam aku, lalu nanakan ulan, aneh memalat. Bosan memalat orang ulan, orang memalat. Lebih sama kalah ini udah ke aing gua patur ngobrol tuh tadi ngobrol jeung manuk aing sampeurkeun Slebeo kalah ini tujungna aing kita gini ya karasa itu mananya udah gini ke mana lah Ini mà ơi, này mình là hư lại như mà ơi. Aha, ya ơi. Ui. Aku nak ini. Aduh, lampak kayak main. Wis sudah gede kieu teh. KKN tentunya teh. Kelantang kuliting nagog. Terus ke mana ya? Unu naman. Ano mau mama ni main Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyus mau mau ya aman deh, ya lem. Ayo men aman. Nah, ini Ciburit Surya Rai pamit. Hujan letih. Oji. Slebeo barang hakan. Nang jamu di mana kira itu budak? Slebeo. Siapa mana yang kena jamu maoknya? Ayo mana? Lain di mana tuh sama ada boga jamu di mana mana? Lain menang mau menang manuk. Sarwar wakai nih situ menang maok menang madog teh koklok. Ya apa? Hayang tuh orang. Ya. Teu hayang atuh urut mah pila ku kudu urut sih mah. Ieu geuning aya dua tah. Namanya anak ulang mah. Jongkolot urang atuh sia menta hiji. Iya aku. Sia korot. Aku ulang mana anak? Ya. Nah, aya mau tinu saha kah? Ini na ya orang ulang. Di dia lain. Heeh. Baiklah.
Iya, meren bukan kayak. Buram kayak. Tangka jamu mana nya? Jamu tak halus dalam kayak. Bang, jangan jamutin orangnya. Mang Banet mah ada bogan tangka jamu. Mang Banet bogan di mana tangka jamu dah? Bapak orang bogan tangka jamu di dia mah. Masalah si Serebel mah menang maok ditin orang. Paling bejakeun si Serebel ngana jamu ke bapak orang. Umok ala harama naman ayawan oi ana haraman wala oi naman amya amun ayawan Bang, kita menang jamu di mana? Pamer si Serebel? Si Serebel cenah nang pamer di Amang. Nah, si Serebel mah balik urang pamer itu si Serebel. Amang mah menang maoknya ditin bapak orang. Gak basi sama koplok nguding kaing. Ain pamer itu si Serebel. Mang Banet eki bejakeun mau jamu Si eta mah. Aduh, ieu mah goblok gara-gara si Serebel ieu mah yeuh. Aing mah jadi nu katuding ieu mah. Aing kumaha tuh ieu. Makanya bapak budak datang aing mah. Galak. Sok sieun aing dikadek euy. Aing teh. Aing power di kadek aing mah. Makanya si eta mah galak bapakna. Karek tibang aing ngalah jamu hungkul geus edan karep. Aing nyumput di dia kitu euy. Nyumput di dia aing. Makan nyaman meureun di dia. Aing. Ya Allah, ya Allah, hanani Alah, si Serebel di budak sih bani mah euy. Aing kumaha ieu? Kajaman mah aing. Aing lompat. Bel. Mana nak lo anguna ni. Bel. Bel. Aduh. Itu lo bukan anak lain. Aduh. Wah, siapa? Ay, mana na naon? Atuh make lompatan siapa? Atuh nama make lompatan siapa? Nama make lompatan atuh ngaco siapa bilang?